na kinya kithomo kiotheri. On education, we shall fully fund free primary education at the statutory 1,420 shillings per pupil per year, closing the 18 billion gap documented in the budget policy statement. We shall fully fund free day secondary education at the statutory 22,244 shillings per student per year, closing the 28.4 billion capitation shortfall. We will fund JSS capitation in full, and we shall revamp the Kenya school equipment. Total education allocation will be 737.3 billion shillings against the current regime's 668.3 billion. On health, we shall close the 11 billion SHA gap documented at page 29 of the budget policy statement. We will fund free care at every public hospital up to county level. That is no card at the gate, no system down, and certainly no patient turned away. Nkurukia tongeria baba ni baugite bakeberia mogoti kathumba na kinya korotithiria kiara ugoti bo wakibo nyomba cia thirikari tikumenyekana ja affordable housing. We will also abolish the housing levy. Of course, that abolishment will take into account the legislative aspect. All right? We are not just abolishing without asking you guys to do the needful. And because a lot of you are state captured, the next administration will certainly ensure there's no housing levy. Our executive order number 1, giving millions of Kenyan workers an immediate increase in take-home pay. That's what my brother Rigiji refers to rescuing the payslip. We shall zero-rate solar panels, batteries, and inverters. We'll introduce a 30 shilling per litre targeted fuel subsidy for certified agricultural use. And we will remove from the Finance Bill 2026 the 16% VAT on M-Pesa platform fees and the 25% excise duty on mobile phones. Bakiaria chegiorimia janthigurune atongeria baba. We will then redirect the 35 billion shillings in savings from NIS and State House reductions into a national irrigation investment fund covering Garissa, Marsabit, Wajir, Turkana, Kitui, Makueni, Laikipia, and Kajiado. Because food security is national security. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iba ya muna mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubo twambire Ndeto cia Meru TV rukiri na njira ikinyanilite mbitikire tore kataru mwiko mwankantere cheyembe kiri mwandiki wetu wa Ndeto murithi waba akarina kinyaturi abambayo ile ntereche njia igembi bachumirite na kuona ni kwaniro konyuma ya MCA wa njia mwenda alikomba kuthira gichumire na wika ikaro nabo arane ndabe kirete wira nebo kubabuthire barabara twikite mpanga kiribo nyuma ya mbure nene ile rombete kuthire kiura na utia barabara ichi tukangi mwenda ali arite ya antereche ambayo enderoba kuthira kinekira gikundi kimwe tent cyo tumira na nkuruki cha utethereke nabo bakuthira bakiona mbecha ikundi neki murithi wabo imwandiki wetu wa Ndeto na ina ripoti ikinya. Gikundi kimwe gya gikanisa kumarutenero muringene ndene ya Jiawot nigiterekete na tent inene iria bakethero bagitumagira nuntu bwo kwitanga giciao o amwe na kuroba mpambeca gukurukira yo. Gikundi gitetheretwe ni MC wa rutera ruru urawizikene ya Mwenda Ali na nowe munini wa speaker wa ndene ya Meru County
na arikitie kuga ati we na citaniritie nikenda bomba gukiri ikundi na ningi antu bara batikundine bomba gutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine kundi kiambayo mazingira tubareterete tentio ya ite 50 no tukio kintu bara barombete na untu bubu karikite tuwatanete na gavana mutumo ntwe India na department yake ya Ijeda youth na sports na ne kundi kiambere kiranda retera tent ko kundi bibinge muno mbangirite ko endira tent GA kwina ikundi kia Murgene kwina ikundi kia Mutine kwina kundi kia Twamwari kwina kundi kia Antubeiga na e program ira twambiritie ko empower ikundi mashinani twathirene na kwa yana tent twitite kwa yana check shete bu banki na matu yayo nde ya ikarika no ntuko na ngwataniro between MCAs Bamiru na gavana yetu Mutumo ntwe India ne kundi kiki ambayo tutathiriria bakuromba into bingi muno bakunyoba benda kwambiria mantu ati bu banking bakwariria mantu ya urithi bwa mburi sheria bakwariria mantu ya kurithia njuki na njuki tukume athai ikintu kikuria sana no ntubo na isire kubwegwa na tukwatanira nabo utaba support ke subsequent budget ito rambiririe akili kwera kumekira ntu banjia bonde muntu ndiarare no roka thikiria tarifa ari antu ibo kumekundine na ukumekundine kiono monka idro inabi kibande na winde rende ku support kikundi bya vijana amemba bagikundi kibakiaria ni bachoketie nkatho iningi mono kiri MC wao mwendari nuntu bakubarikana kubagi tent yeji amwe na ite toro itwarombere batu tent yeke mweshimiwa na twira turetera na etayukinya and within no time au turetera ninkigwa ntubo chokia nkatho na kiuibo yake mweshimiwa we mutongorio moya mutongorio ikuyandia na baku no imuntu uti worongo no ntono kumiorongo ntukwimwa bakwa ibisa nikio ntorungamite kwa mutongoria wakuana wika konde na nkatho itena kithimi orobaru aringi cokairia mweshimiwa no ntokinya bangatanirwo eke na na gavana wetu twethingia no ntwake akwitha ate ko karingwataniro neye into bibi eto biteke ya kwa umweshimiwa wetu ari ana akilisete nya ofisi ya wasan twethingia ora tukwitikia ni gavana wetu na eta na mbere kwa gavana wetu murungu e mutethacia yetu antuki watene oke na kuruna kuro bonde uma twai formete nontu twaina thine rui na muntu wende nenda rui nikenda ira twawatane twitwinde twapome kundi na mwandari kwiya atwene twaganecie kundi ki na twetekane nwe na wasiri rui na ire au na chairman na arikwiya au wonde nyo twawatanire utuka twekero nya ndwe misie ndi twawatanite twinde ekuru na ekuru ikundi niki turiki anti baugite into bibi kabatethia anene nuntu bakureta mbeca gikundine giki na bombe guciukiria nikenda batwi ikundi ki tukomba nu tetheka ura twirite atutethia nuntu na twirite atutethia na ututethia na kwanjiria ruari tukuona utethio bwake kura anjiriria na murungu amutharime na itembere no mutharima na itembere no kumenyera ikundi nontu ikundi batu na turi ikundi mwenda twamu support kinya 2027 nwe tukatara ringi ari MCA wanjia wondi murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe njia Igembe Central ibaya muno mwandiki betu wantheto murithi wa bakuma mirigone ya Iembe maua nturibia tireke nende narikite kunyo muma ayuke kanya kasisi thirikari-ini ya gavana wa Meru Mutuma ntwe Thinkia nende nerigiri kumba kuthira gitonyo bichi na kwambire kurita ngwe ari nende muitingwe o thirikari ya county ya Meru mutugi wa Kiambi narare mambrene ya na ina ripoti do solemnly swear that I shall always, truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Executive Committee Member of Legal Affairs, Public Service Management and Administration in Meru County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. That I shall, at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the Governor of Meru County.
His Excellency tiyora gwa karire gita rimwe antu bamworetero thirikari na tuje kinya baumbite tutaba igwa mirwiji ni antu tuonere baja thirikari na antu baibo thine thirikari no kamwira achoke kinya kwao akuretere antu batano kinya banjeo utwa kuretera. His Excellency kethra muntu aretie ingodi father kana boyfriend kana godmother manchanja kareonara ejana itenguge. Your Excellency Mutomboga Anilu broom sweeps clean anatoka kauga and all the broom knows all the corners that need to be swept naenda jeria atatanto iterekia janayo. I know he's going to amesema he's going to hypnotize. I use his word. Hypnotize all our CCs. Ikenda tumira home. First 100 days. And we were putting in a dog of Buddha. There were 100 days. Then the mark by words. Governor did the research. Your popularity brigade. Not the Adichu Yili, Ucho Kobi after 100 days. You know what you're going to say. No, the only. Because it's now only I'm very undoubting. We pitch a wonderful situation the other. You just say the way only I'm serious at camouflaging. Don't go cow, Visa, they are just an Ekana, Nakina Puja, and Boka Unja. So we have Muto Karamaka Munja. And I will go and out in Yamaka Karamado. When I know Wata, you give no, the only that Caber and a very good idea you will talk. Wakana Yoba, you will do it. Munyoro yo wanende oni kinyanga kwa inde yonde yadiadea inde collapse inde kotira ote nyoro biti inde ye na kinyando donde va kwa yadiadea so drenda kwa ke nyoro ke bera ke aku ke collapse ke inde collapse itu ko watanera inyoro bionda nara pide kebe raga atu collapse oke hapo to anime ya dia ikebe rakira uri ke dia ke collapse na itu gorombera poya na undene ito go wish you well and the kebe Chia Tharaka akoro kuma wandine ya muthambi baciumirite na kuria yuthi abakuma ruterero batachunkumane na maandamano era bangi kumba kuthira kibwithika ntukweru ari bakilalamikira akuthukanga kwa barabara ira ithirete twikite mpanga kibo ruterero akoro banene bawite akinya kethira mukenya aina nabati kumba kuthira kiandamana kenda thikiro kwina mantu kuna njiringi katumba ira babati kumba kuthira baitumira kenda bathikirwa ithirikari twamera maandamano ni maathirire na ni maathirire obu na tukuma beg that there should be no demonstrations again na ndakauja boda boda ikuga yutukurikia na iraribo igetekaniria about at the battle than the demonstrations. We have begged them that matigakinyie area yuja kuga the demonstrations ona thirikari yongwa it would also be ashamed nonto ni marete already matinka na masaini contractor here kwa gutoromba ndakajiito ira irari ni turae twagia wasiwasi nonto ndakaira ijia mbere konega na kaire nonto akona unto uote kodiwega na tutikamene jiana nonto mwana era gwakienda kwa mwira kemugatoka munenkara oreo atetagira kaba koruma metagira ina ino te jiana ire jiatekagirwa ruciriko alafu ukarekia gitiratira ku kameretera ni nyoni kana karume gitiratira gwira ukonenkara ino te irio kwa kujiana jetu tibati ko idola ibati ko yokuo gwikari na toinenkagira promises ya konfirifirika na eto ko maromba daino matuika kam nikenda metekirie contractor okay no the contractor ya barabarani akiri maga ketheragia of late no kandero siji tractor mbili zimekuja na ziko kwa site na twacoka twerwa njira ya kuma Marimatu Karigini igekirwa lami of which atumite maandamano manene muno monekana mareta hasara nene, lakini tunashukuru nontu after maandamano atongoria betu ni baregwire kiao gietu na babanga njira ni tukuthondekora of which contractor ni arikitie na gukinya mbuga wira no ukiona ma tractor ni mauku kuma marime ande kwimana Karigini iria inengeretwe funding ni World Bank
neretete changamoto nene muno twariba ajumbe maitu muribiro twago kunundu nimaremirwe maraima tukona kamaremeto ni gutwakirisha wega tukenda tuona njira lakini tugucokia ngatho nundu riu contractor netikirie na ukae introduce gitwi na mbiria ukemana aria ndipu kariani wethera site imbirige completely ndukana no kana mtu gitoka murungu ala konengera mbia ukena mbira kurura bia na ukakiraga gena withdraw na tukena rathina na ino timbeca ya thirikari ya Kenya tuga ikari kwalukitwo ki budget kana ogwa contractor yo tumemwambia aende ino ni jia ndona na ndona alijaga sirori but surely no menya dijon demonstrations iga sawekarika onowo kwenda gutwakira because the road and everything is being done is being run or is being constructed by a donor. Donor kegwa demonstrations ta you no kakaberera. So we have begged them that matigakinye area you ja kugama with the demonstrations. Ona thirikari yongwa it would also be ashamed nontoni malete already matinka na masaini contractor here. Na tukwirwa thoko ire tutula kuririra ni tugwakirwa ngoroba ya 60 million of which to appreciate na twauga ni thank you muno giatongoria betu tugwitikaniria twinde ati market stores iu ona iu jingi jia county jieku jiomorwe nikenda gutwika flat land ya kwanyombe gwe kwendekana the ultra modern market which has about 63 million already set aside iu twerwa tija gukora na twetikaniria kauri moja guti mtu kauria no mbiire kagitwo na nyombe akiomoro ugakira ki nikenda rondekerwo gintu kiega nkurukia kibura inakio nikenda tumambirie kuendelea na thoko. Ibo ya muno mutekeri wa Meru TV no tupokona kanyaka tuthiatira kindeto cha Meru TV rukiriro ntuku Alhamisi tariki 11 cha mweri wa 6 mwaka no yotiriwa 2026 kene chujikio tukembere kya mubango ya turingeme oketa kuraya no ntunene ndekete kurya ngachokera kiri gichujikio tuke bile hana chokerete kumurika ngatheti.